Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat Ki Santri Channel, insyaallah pada video kali ini saya akan melanjutkan Nadom Sunda Aqaidul Iman bagian pasal yang ketiga, yakni sifat yang mustahil ya Allah. Tapi sebelum dilanjutkan, teman-teman jangan lupa subscribe Ki Santri channelnya dan like, komen, kemudian share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Baiklah teman-teman sekalian, sebelumnya kita biasa baca dulu kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Adam hudus fana mumathalatu lil hawadithi intiyaj ta'adud ajzu karahatun jahal ma'asomam ama abkam ajizan karihan jahilan maitan asama a'ma abkama anya ruksa sarupa rejengmu anyar butuh kana tempat rejeng butuh kanu ngayakeun bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodo maot torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodo maot torek lolong anu pireuna. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.